بله تماشاوانین هیجا اگر پیوندین آنقره و شامی باندورا به یکی و سکنان تیویشی لگل دکتر فرید سعدون شروعکاری سیاسیش قامشلوم دی بگرندست سلاف بود دکتر فرید امریکا هلوست خودش نشان کرد لدجی آسایی کرنا پیوندین آنقره و شامیه کارگریا به باندورا سکنا امریکایی گریدایی وان پیوندیان تو چاواد بینه دکتر فرید؟ باش يعني جنمش و امریکی دیجی نزیکونه که نافدار سوریه و ترکیه دنه نمازد دبن وقت داوود يعني به قناغ داوود راگاندن سلوکات ترکیه يعني و اداره ترکیه دکشتی اوانا باش يعني قابل قابلتن بالي سوريا وقصتن وانا هابون به نزیکونه که اصلا دیپلماسی سیاسی نافدار ترکیه سوریه ده چه به لوانا بلکه نتر حسابات خود امریکی حکامی روجا ایرو اوانا بدنگ امریکا اشکره نفر انه چه خوازن جه ترکیه دما دما که نزیکونه که نظر وانا و سوریه ده چه بده این نرین آمده يعني اب يعني خویانی ترکیه داوی جبون نزیکونه که نظر وانا حکومت سوریه ده دبن فشار روسی و امریکی ده يعني دبن وانا دوزانی بو دبرن حالات فراتی دبن کنترولا امریکا ده ندبن کنترولا روسا ده يجبرونوش يعني حطاني يعني بارن بيجن مدى كدريج تركي بيدا نذهب نجبت بريكن سركه بريكن قال لك بريكن كانت نظرة سوريا وتركيا كان جارة سركرين يعني بريكن هذا وقت شيء بريكا ادلب 4 مليون نفر تركيا ده اوافرات ريا ام فوري نظرة حلده لازم يعني قال لك بريكن سركان حطاني حكومه سوريا بخون كاروانا جارة سربكي يعني دما نجيبوا لك نظرة تركيا وسوريا الشيء ده ويجي خاصة تركيا ب 4 مليون لاجئ تنابر سوريا بقرن سوريا وشوا أبانا ويجيب سوريا ده وشوا سوريا يعني رجيم بخوي شلو كارب ودامستاندر باكر سربك एक لوانا در أبانا كش جالي أوبوزيسيون ده وزار خاندنا الرجيم يعني باشه دکتر نها دکتر فرید اف گوهرتن سیاستا انقره برانبری شامی پیشتی هفديتنا لطهران نبينا إيران وروسيا وتركيا ده بيشتي ويجي هفديتنا للسوچي نبينا بوتين وأردوغان ده هات نرخاندن وصانكو فشارة روسي وصاكريكو أنقرة حلوستكو بقرا قالوا روسيا لقال سوريا جي اف مجارنا آخفتيا بناماج بوني بيبنديان درست نكريا وفشار لتركيا كريا دكا باش ام درست بكرم كورایی لبنارن يعني روسيا ناخذ زياده فشارك لتركيا بكجبن يعني ام نابش بالكنترول اجلسي بن دوستانيا وينا دركن روسيا دخوازي تركيا نزيكي وينا يعني تركيا برجوانديا روسيا تقبل الايراج عائله وقتها ناخذ تركيا بغيت جبر تركيا ما قناه كبير جبو تفكرنا سيزاين الامريكي واوروبي لسر ايران تدري تركيا چیه دیدش آنی که دیدشی نخوازن يعني حكومة سوريا لواز بده وقالك زورداري لده بيجي نزيكونا كرو خاندنه مخصم ده اورتايا هانه ده بنابرا لوازيا حكومة سوريا ده وتوستيا وانا بهبور دوستانيا تركيا ده كي اورتانا بدينه يعني نا تركيا بغيدينه وجاني كي دیدشی فشارك زيدا لتركيا ندن تركيا حضوري وانا خانزي كي امريكا بكده اورتايا هانه ده جارة سرکرنا بدیدن او جارة سرکرنا هانه گی کار بده که رکفتنه کردن برای حکومت سوریه و ترکیه ده. اما یه بس بشکریه که روسا و ایرانی جیتی آنی کار بون یعنی نرین همه ده نار سریجی بس بسیاری که المظن هنه ودورا بانا چاوی فکرتی گی امریکی جی در حالات فراتی دهنه ودور او همه هیجاد نظر امریکا ده و نظر روسا ده در حالات فراتی ده سوریه بگشتی ده یعنی او هم هيجاز هابو او يعني امكار رجال بيش انها تيرو خادم لقال لك اذا كنت اصناف نزل بيشتي شرم اوكرانيا يعني او دوستانيا دي لسر اصلا اولهي الاشكالي نظر روسا وامريكا ضد سوريا ده انا كنت اصلا قال لك نزل بين يعني برجواندين امريكا وروسا جي نمايا كان يجبروا دغه چرچوبه د درشت بپرسم دکتر فرید نها ترکیه گریدایی گلک ولاتان هلوستی نشان داده بریاری دگره
او تجي بجي نابا قالوا افيك كارجريه لاعتبارها تركيا حرمتها تركيا إذا آستا حرامي وناف دولتي دا جيناكا يعني تركيا خاص دريان عشقية بقلق دولتان فكر يعني هم تزانن بالسعودية داري كانوا فكر بمصر بإمارات يعني خاص دولتين هرمي يعني جنبرة فكرن تكلية وانا بيواندين وانا درست لدن وسراس لدن او دجناتيات نظرة السعودية عرب ونظرة تركيا ده دروجا إيرو ده هاتا هلانين بشتي يعني كده مظن بكشنا خشفت لدن نظرة وانا ده قال لك خرابينا تو كيشي بونه يعني تركيا فازل بينا بكلين امريكا خوش يعني انكارن بيجن اشارت شاندن چه دولت انگلیزی کنه که نظره وینا و رژیم سوریه ده چه دولت که بین سزاین امریکی دی یشوانا ترکیه بخویش يعني جبرولوجي وقت قاعد في بالي حكومه سوريا ده هذا به حساب امريكا قالوا امريكي راضي بيجي ناراضي من اباياجي تهله ايجا باندورا كوينا خراب لسر روشا تركيا بخها بجبل مجارة سرك دبات في وندين سوريا تركيا ده مجارة سرك هم بجارتنا سرقاتيا تركيا الحجرانه بيدن يعني ابايا وقت اما ذكرنا كج علي اردوغان بيج بواحد بجارتنا هانيت وما ترسينا كرنجه هي دكتور سيل قال که روزان اپوزیسیون ترکی و یعنی اسدی مسدی سوریه به یجبون کرد نظر آنات شده به وقتی قبل یجبون چه به یجبون نظر اپوزیسیون ترکی و هدفی دیگه چه به ابیاجی و جبهه که چه که دیگه اردوغان و دلیل کی باندورا توانای خراب لسر دنگانا سرقاتات حزیرانه بیده و هر سر اردوغان او یا فازی کارنا باب یه ویم جرا هانه سراس بکشور دریا گته که اصلا هانه دیش برای حاضر خدماش دوستانی گرتن يعني دولت الهرمي دوستانی وانا دگو که وندی خواهی وانا آباد که یک وانا سوریه يعني دفازه بدر سوریه رو پیوندی نابد یا تکریم نابد اینا سوریه دی چه بده لیدناری نابد يعني دولت آسانگیر پیشاوینا هل حتی نگیدی که رکفتنه که حکومت سوریه رو بجم ناچ سریجی جبر او پرزگری که هانه نه ایران و نه روس پیروزگر نه آمدن وانا جاره سر که فرید تزانی شروع وکارین سیاسی نابنه تبی وسا دیارت کنکم ترکیه بتایبتی دو سوریه ده دما داویده او بالانسا دناف زلحیزان ده بتایبتی بالانسا نابینا روسیا و امریکا ده ترکیه او بالانسون دا کریه لحرمي ده زيدتر وكي دوستكي موسكو تفدقره ابيك جي قالكي بالا ولاتين اوروباي وامريكا جي دكشينه كو قالك حشياري جي دانا تركيا دفي چرچوي ده حتى دروشا بيوندين آبوري دنا بين انقره وموسكو دجي نرخان دنا تبك تشتكي راسته چرا امریکی نما گلکی بوی گرینگیا هانه يعني لرولا تركيا دنارن دروجلات نابين ده جبر تركيا بسر سينورن روسا و امريكا يعني الحزب الناتو بيجي سر سينورن روسا دروجا ايرو دي بشتي فنلندا تبني ناتو سينورا كل سر سرانسر 1600 كيلومتر ناتو بو لسر سينورن روسا يعني فنلندا برا فنلندا وروسا 1250 كيلومتر ابايا هبش هيدنا برا وانا ده او قاغز هنج دس تركيا دركت يعني او جرينجيا تركيا دروجلات ناويد و دورهانه راتو انا كلجم بريكيا نما جرينجيا هنج برد بديل وانا شي اوياجي فنلندا عليه ناتو بيج عليه لشكري ليا او رهيب يعني جي يعني ادي ترجع تركيا دخواست بالانس کردن برای روسا و امریکا دیگه که دروژان ایرو دهتر يعني تركيا خارج تايل روسا که جبر قمش ابوري تركي بالي خرابون يدر يعني دروژان ایرو ده نرخ لیرا ترکیش کستی دلار که 18 ورقين تركيا دخوازی دریا روسا کرین و فروتنا گنه اوکراینیا به فکرنا دلدگیر و بوسفور ودريا رشت يعني دانستانتين عبوري كريدت كارتا مير روسي بكار بنوكين تركيا يعني دريكي نو بتج الين عبوري باري خاص بقدك براسي ترك انا كباري خوي عبوري سبقدك دريا روسيا ودريا ايران ديج عليكي تكنولوجي تنر بالانس وانا بهتر يعني بالين روسيا تشوي لابناء شويه كاستراتيجي يعني بشويه كاستراتيجي ترك متى نخد دسبيرن روسا بقشكي جبر دزانن يعني
رولا سرکه و بریارا داوی دست امریکا دی دروجنات نابیده بله دکتور. جبروشی اوانا رکی دید گرن دی امریکا را سید کنو پروژه که امریکی آمده هیه دی روحناتی فراتی دی او پروژه آبا کرنا او نافچه که نافد کر نافچه که اولهیه نافچه که اشکیانه لسر سینور ترکیه دروتش رو جان بیان دخته که بخواهدن دیکتانه بیناتی یک دین او ترکال هفدو مگن سپاسیاتت کم دکتر فرید سعدون شروعکاری سیاسیش قامشلول گلمم.